Għexieren ta' snin wara li eluf ta' Maltin kellha maħallu pajjiżna sabiex ifittxu xogħol fl-Awstralja, qed naraw it-tfal u l-tfal ta' tfal tagħhom iħarsu lejn Malta sabiex ifittxu xogħol f'pajjiżna. Dan sostnieh il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt diskors f'Melbourne fi żjar uffiċjali tiegħu ġewwa l-Awstralja. Dan l-aħħar snin nirċievi komunikazzjonijiet, nirċievi emails ikun hemm min jkellimni minn fostkom il-komunitajiet oħra illi it-tfal ta' tfal tagħkom speċjalment li ġejtu l-Awstralja sabiex issibu xogħol hawnhekk. It-tfal ta' tfal tagħkom issa qegħdin jħarsu li jiġu Malta biex jisibu xogħol hemmhekk. Il-Prim Ministru irringrazzja wkoll lil dawn il-Maltin għal ġieħ li qed jagħmlu lil pajjiżna fil-komunitajiet barra minn xtutna. Hekk kif dejjem irċieva rispons pożittiv dwar il-Maltin li jinsabu f'komunitajiet internazzjonali. Your politicians, the people you elect as your representatives, they sing your praises. They say how active you are as a community in all the states here in Australia and how proud they are of you. So I have to be very, very, very proud of that record, and thank you very much for being so active in the community.